Weten, usa dini you feanti, this is master assassini against you. Dini you feanti di kado manda dai. Usa dini you feanti be lukules. Na ini angry them. Aruta hangi te andat. To ke ba sa kwali su se na go bae. Ade to folu kwa tu na go bae. Wana kameta kita uta prime egalisi. Nese be uta prime dalisi sa makaya. Wandi. Dalisi da se kale tuliban di Libano de yame. Na ya solu ku de se kwe. So great abai so na auto nati da ndo ida safu. Nice. En na tri water. Na ini sososki. Dalu de water tu. To water fana da de to fola ka tu na go bae de water bottle water. De water kumo tu ta fota go bottle water sa de rei. Chako seida de se mete kale na go bottle water la. Nice. En na sososki. En na makeri pour ala sen. Ita makeu hiso. Fa go mimma. Ay fa you. Okay, mia struggle mail kana. Telu ku de sa nga sama de sa ya pasa. Sama gwa ni katibo. Okay, mimma ikabi ya bi wa 5 minutes even for so mo 5 minutes now. Okay, go give me the drum invest. Abala ole si kita mo ko. Yes. Abuku Deuteronomium 1 vers 1. Dit is de moortu, dit is Moses betaki heri Israël. Ici, quand on est à Israël, ça sabi sa wa Israël. Wo so ya na Bible, lees. Nadas. Lees. Savez-vous? Wo so sa ma usade meke gwa ni kati betaki de pik ale piki fuka do gwa ni kati bo. Si wo so ya sa lees. Nadas sei dis voor dat Jordan Liba na in de woestijn. Lees. Abuku Deuteronomium 28 vers 1. En als dat passa zo, dat die. Ayuda, bibabi, hai ka ifo wole, buta fa aba overs la fene isa hai ka to be guys. Besa be futu kwa safu is mustato. Okay, no fa ba Christus de ifo. Ye ya bite na ifo ba uda ba wa du le se so. Oto se be na le so ni akimo so lees. Abuku Deuteronomium 28 vers 1. En als dat passa zo, dat hij if you sa arki fin na step voor masra yukado. Isia, aki Moses ta fan ku de Israelita kita haika wetu karu elo do that asa passa so de kaya bi passa epi. Mo ado ko de auta. Pues aussi, en budu ala hem commander, si commander yutide, dan masra yukado, sa se tu hey, la tapu ala vol ku do tap. Aluta eda yes e we de wete o de aliba for de to na tu go liba de biga. Na savu de libi fu bigi. Ubi guru fo si kwa sa wanda wada yes ya kalamu kalube wa komodorita to we de wetu na no buta ye ai pe be saka ye letu mate ya wa mi no to kade fa kweta ibuso aso kade ba wo te pe abaye kade repair ya fi ban ibu sta so galuta le ko de mi fe please 15 mas a passa so that if you know arki na step for masra yukado wa hai ka step o mata kalubi ga de act 20 first 8 obi da yes. Lees, aussi, en doe alle hem commander en hem weet die ze commander jutide, dan alle hem fluku, ze komen naar je tapu en hem zou winnen you. Hoe kan ba fluku aan mijn moeder dan? Fluku na, aan mijn moeder. Maar kan u daar de fluku kwa liba, van mij de fluku kwa liba. Van mij, omdat we hoor de Oké, lees vers 16 dan. Vers 16. Fluku in Maliki. Ja. Fluku ze de naar je tapu, je de naar in dat foto. En fluku sa de na yuta pute yo de na da grong. Aruta ki fluko de au liba. Aruta fluko de au liba. Aruta fluko de au liba te de aiko. Anda bita woka de se ko bit plantation. Isi to uto ene dai fluko de au liba bika e da safu ene ka ta waka dai. Lesi. You manki na you maxi sa de ondro fluku. Aruta you manki ku you maxi da ondro fluku anda you manki ku you maxi. Inti mlibu ku mate igwa weke kale da ku manka e mata yo ba waso. Tayo ba aso. Kani so ni go go pe pa se. Mana go ba. Kita ba ko sa veneno. Kita ba ko sa veneno di ba. Okay, pa di ba va me ko sa veneno. Ambe so na di medo. Dama waso ne pa sa ba dole. Okay, dole to rigri. Lazy verse. Abuku bu Deuteronomium verse. Di ba uno sale so iso ne adote sa na ule so. Gustavo. Lazy. Abuku bu Deuteronomium verse 1. Disi, de dem woord disi Moses betaki heri Israël. So Moses ta van ku de Israël. Ameda de Israël. De Israël de biga sa fu Egypto. Kadu ki de Egypto nar
de Israélite bedi. Le gadu ki de Israélite autofala keni. Pour gadu lo bi be kwa sa bu fambe. En fait wada yesi na gadu ke bunu fu. Be kwa la for de ogole discipline. To my home ni bikale bikaka en ka fi du so ansene. Wadi di o kwa di style ma bi anyodu. Yau ki mama anyodu ku ma yo staff ma to. En fait ki mada yesi. Sana wada yesi ya gadu ke be kwa la for de. Abuku bu de torom acte Peter first e. Na sa passation. Dat die hebben ze uitgepirpini naar de stem voor Massa Yukado. Moses staff aan de Israëliet. Die de haba Jordan die bata kaluta enu. Haika asa passation. Oh, haika de wet ku gadu. Leisi. Pusi. En voor de alle hem commentaire die simi commentaire jutide. Dan Massa Yukado. Ça c'est du. Hey. Dat is pour alle volk voor grote. Kaluta setu. Hey, moi hier auto falu ku gol. Batide daka. Uda liba fude abasu. Abasu data. Fambe uda abasu liba. On met wada wa haika de wetu kanu wadude kanuta musudisa yataka ena mawodu ki se le fustan la kadu we be na ma staff ya mama ya bi woni mi o bikata ya du so so no staff il faut ça d'avoir un staff ima on a dit que budu ima okay let's 15 Massa passation that if you know arki na staff for Massa Yukado pusi en voor de alle hem commentaire dan hij weet die simi commentaire jutide dan ala dem fuku sa kom na yotapu edem sabini yu sa on datwa hay ka kalu fuku ambuso na liba fuku na ambuso kalu tatwa hey de wet fuku ta liba hey de hey lazy verse 16 na verse 16 fuku sa na yotapu te tena ini da foto kalu ta fuku da liba te de ay foto pesa mbe voa sa tapse la de papier de gode da papier de gode ya pambia de kaluta afuko da alibale ina kale ta kuna da su from director ufusta de ka afuko da alibale to liba wada yesi akadu kadu na ubesi waka bunu da basi so sa waka bunu da ba sa waka na waka bunu da to bi akwa de wetu kadu kaka kuma mi fi da bigi haika da kana ta da wala se na kida de modala tati da haika no mo dai da wa sa kaluta wo ko to biso Let's go, police rapidly. I'm focused on you tapu te you tena ground. So, you go there, you are told that go. Leave them there, see what last time. Quand est-ce que vous voyez? Ama sata skip e bolo. Asiko. No dem ande matale asiko, dem matale ta uli bibigi asla fo ne una musa da gol ba ta leta. Abu muso na sa kumuto amba kama. Ima poken madi waka gol ba de kai grace to wamba kama as if I paid. Lazy version de 16 septembre. Abuku voor de acte 21 acte 60. Massa Sacharu iko baka na Egypti na inisipi. Karuta chagwa slaver na baka kusipi. Kwandi kwa kimba. Kusipi kwa ni karuta chagwa baka Egypta kusipi dubi. Di Moses kopu ala kufutu bi wakamata ilesi aki. No manango kwa Egypta baka kusipi. O lupa ambatika ni Egypta. Abuku Exodus 20 verse 3. Bide Massa Yukado. Isibe chayu kama bufuda kondre fu Egypti. Como eu fui da osso fu katibo, o mut anda katibo da safu, freestyle. Abuku de acte 2 acte 60. E Massa Sacharu go bakana Egypti na inisipi. Na da pasipe imbeta ki giyotaki. You know sa sidi si moro. Kaluta wa usu konde mo fambe wa usu konde mo ndak. Wada yesi ne e kaluya ko pu wa konde mamole ankaluta ta kabaje. Tama no Yeremia 20 verse 10. Ikonde akikubu wa mbei. Matanga no da ka utapena kina go pampia sede sembe fuabi. Pambe wata ya itakalu tu. Fa ubi ya gwa kalu ka iso tu go bulu. Wambi nga kuta wabi ka kuda ko basa ki maka duso. Al focus wa mda etena focus te fumu sude. Tabo we kadu wet. Pere sembe kitona kwa sla for ne baka ko fa uko. Na unu bet uni de alibi aki. E dede ka ya sabi alibi mo. Wase medide akesite no la sabi alibi no ito dede ka. Bise ko peki da tai so se be musu kwa kadu ata we ko dide aki musu duwe. Leisi Abuku pour Yeremia 2 verse 10. Okri abrade de wa. Kaluta na tea barede de wa fa belis. Ano bari ki hem. Wa kri tranga ida suma di sikowe. Kaluta keda no se bede go. Fambe wanda de go slaver ne. Da si de motherland mo. Leis because he know it as a try come back. Wait mo bi ya go anda de ma chao ko kwa ki de mana chao ko te. Na ingide karmi to. Ingide karmi on black ama. Karena suka na mandan mi yine na ngamine na Israel bakay uno ano biaka mawano yang ingi tulis yung ino sa sakto 20 verse
32 vers 20. Abuku. Want Ingi betekent slaaf. Lees het. Abuku beginnen ze 32 vers 28. Vader Archimedes waren. We zullen dat je aan de blakken maar in de Bijbel, je naar de Israëliet. Lees. En abetaki, je neemt nog de Jacob Moro. Dat uw voorvader nog de Jacob Moro, want je hebt jaar je pa familie naam. Maar ook aan het kijken voorvader van metro Israël. Dat Israël naar Israël toe, je leest het. En abetaki, je neemt nog de Jacob Moro. Maar Israël. Maar Israël. You see? Lazy. Because you like you want konu picking, you be abi cracked in a gado. Because you like you want konu, una konu tap grond tapu me brother, wana sososma. Wasa dem make wakale sososma no nam dagune horde wet fu gado. The liple fa wani lazy. You be abi cracked in a gado, libi suma and you be winning. You see? You be winning. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Die maakt 20 versie. Mosori ugaskira nesa da mosori gomoro vara yere mi brada. Give 5 minutes fino. Dai ka doni plan. Okay, lees. En als het pas zo, dat hij even zijn arki fin naar de stem voor Masra Yugado. Voor zie en voor de Allah hem commanderen, dus hij commandeert je tide, dan Masra Yugado, zo zet je heen naar de Allah volk voor grond tapu. Si, gado takang aan de Israëliet jatakum, hoorde wet wo dat tapu. Wat hij lukuno de ingi bra nanga de blaka bra de mada lokto of de mada gro. Ha? Uda lokto of uda gro. Uda gro. Okay, lees it. Vers 15. Maar ze passen zo dat hij even een arki naar de stem voor Masra Yugado, voor zie en voor de Allah hem commanderen en hem bed die me commanderen je tide, dan Allah hem fluku, ze komt naar je tapu en hem zou winnen je. En het tak de fluku kan tappen de unu, maar die versen zijn aan solution dat voor een zogenaamde zwarte. Die versen una Israël maar de mij karu ing dan nou zoeken hier je begrijpt. Lees het. Lees 49. Abukuf dit 28 vers 49. Masra sa chari wa volku fu fara we kom na you tapu. Si, Masra sa wa volku fara we kom na unu tapu. Si wana de eerste bewoners fu Suriname. Vai go mi brada. Jij kan Archimedes we tak over slavernij nu. Nu schrijf ka Archimedes. Want na des ma fu go slavernij to. Want deze wa inguma wa na you brada dape. Si wa blaka wa na you brada. Ino look tak e ya kleur versie li lees it. Masra sa chari wa volku fu fara we kom na you tapu. Disi como po fuda kaba pisi fu grond tapu. Columbus po peta Spanje ko fernitel de sa fu de ingi brada ja. Ici, kalau tak kau cawa follow fu fara we kona unu tapu. Di Columbus ko ja tamagu RK ala des ma futo an Rome's Catholic. Wisi ne gwa kerki na Rome's Catholic an wisi ne gwa kerki na Christian. De bagawan wat sade an de Christian tak des ma sada doro se de sem tan de mai tak. Je begrijpt? Lees. Dit is een gauw, leki wa adelaar de vrij. Wa volko dis jonas a frusta hem tongo. Isi una be wa una Hebrew sube taki. Dile ma ko dane força sa de mai taki. De ma mo pova kon de fara. Tana a symbol fu Amerika. Lees aqui. Masra sa chari wa volko fu fara we kom na you tapu. This is a como po fuda kaba pisi fu grond tapu. This is the so gauw leki wa adelaar de vrij. Leki wa adelaar. Zie, wa aka snel toch. Dan zo de mate denken. Als je de mate ko forni toch. Je begrijpt? Lees. Wa volko dis jonas a frusta hem tongo. Wa volko fu tranga hati. Disino sa abi safri hati gidem kransuma. E fu safri hati gidem pikinengre. Okay, go give my vers activate. Ko sorry no tak. If the son is ne meet to that one taki no de slavernij. Maar if they meet you dat one taki de slavernij tanga no. Je begrijpt? Want if you a Bible las dat one taki da slavernij. Want volgens zijn een Bible las no de slavernij. Lees. Abuku voor de 28 vers 48. Weet dan, je zat dini je vijanti. Kan het ook wat dini je vijanti? Suma na je vijanti. Dat je boy, vijanti ala pasa vijanti der, vijanti met masiste. De mana unu vijanti. Ala de tranati jana unu vijanti. Wis de mauro ko bunanga yu de mana yu vijanti ma sana problem. Sana sa. You know ngoden tak de ma soruta de mata veda wo ko vetanga. You know ma vetanga de mandat. And if the matter pala de increase, pay your buy Safia. You know my buy next year. Lazy.
Wetan, you sa dini you feyanti. This is masra sa seni against you. This is masra sa seni against you. Suma na gado sende man. You back right. Lazy. Na ini angry tem. Ini angry tem. To wan ba sa kalisi pego. Snisi wego to pego mi brother. To wan ba sa kalisi. Snisi wego dat wan ta gado ta ko dinu feyanti side. Om da gado uno wan dini gado me ku din de feyanti. Lazy. Nanga 3 watra. Nanga 3 watra. To wan ba sa fu 3 pego. Snisi wengrishi. De mai ko pote jago bottle de watra ta para de mai ko sergoja. De bagre u igisa de mai go te ke ko sergo ba kai make money. Lazy. Na ini soso sking. En na manke. To wan ba grossi pego. Si snisi wego to gado ta ko dinu fe dat wan tak u de isla fernete. Wa solok salo de isla ferne ama be igi praise igi konu. Amalo amana bi flolo suku kron direct da matak de sansa sa de na konde na de man af skreki tak kale machi wa wagi rai stop ade do no tak da mai soko tek mi jario so da na de sana da wan takundi isla ferne wa do abu igi konre wan jana le slafu de macharu konya ye bakre leisi en asa poti wa isi roko sani lontu yu neki isi asa poti wa isi roko sani lontu yu neki na suma neki de male pepe sandis Boris Black man de sandis sa da wan tak una de tip go de black man nga de indi da wan tak una de tip kado ye bakre on da to neki yesi make de sandis on da do wan buf epting galo wa make epting wa ka fa ye bakre wan le te abiti kale te tak du so asan if I'malo do yo ripama on say they make you ripama on that you make you wan bufama that don't make you ripama to discipline ya to ataki butu masozi abi vipen ye bakre you know ripama firama and if can be barama no water start that in the you see da ma de da boy e me dosa da mi papa mi da pe na wish me do ata krusa ma pot mi da my fama my fira pe I'm go mender cheap you see lazy listen. Abukufu Amos 3 verse 1. Yere da wotu disi masa betaki against o Israelite suma. Si gado tak nanga de Israelite suma am dat unu gado for kisa. Leis against da heri family is mi bechari como pofu da kontra. Mata her family sa machar mo pofu hepta de 12 nati de 12 stama da machar mo pofu hepta. Leis unu wa mi besabi. Gado tak unu wa besabi. Sa da mata kasanga. Leis uno ni besabi fu ala den folku fu grond tapu ale ta uno besabi fu ala den folku fu grond tapu say them that na uno amage wet amalo gide tranati na matak take this now beg this down and beg this give me to me fear first because wo so this amage de tranati da wo so riduf uno no on wanga de man asem kado prat dema le kado prat dema uno le lisi abuku fu Deuteronomium 4 vers 19 en zo strepi, uno sa lukuna hemel. Kan het tak uno look na hemel, say de lazy. En te usi da song, nanga da mun. Te usi a song, nanga mu antes. Kan het luku de fragati give dem ayesi dem ay pot ma son God ka. Dat galo tak dem am ding. Nanga ala dem stari da legre na ini hemel. De stari nanga de legre ni hemel. Te luku kan dem a maski kerki sa yesi wa man nanga wa ster. Nanga wa ster to. Kalo sor de masa de mamus dinen sayu musduleis uno sa drai na fesifu ampegide kalo tak uno pegide sa wa des mafu nono de black abra na fu de nga de ingbra na fu de mafuru in de muslim kerki de muslim kerki e bakray leis en fu dini dem disi masa yungado be prati ki ala folku na odola heri leis kado gide trana tak you must begi a man na de stone black amana nga ingi you must begi me wanami make un wanjino mago make wasan na yego dina sana kana sandina leng asansa you make yogo dini da dane roko buto okay lazy abuku salam ona tsifa na oferta last one abuku salam ona tsifa na oferta vers negative wo sorry sa gado gui e wet lazy asori am wotu na Jacob suma na Jacob de black man nga de ingi wante mai karu black man nanga ingdela na soka nam da black man na soka na so sabu srefi ma unu na Israel la soka do karunu les en hem wet na hem krut na Israel na sa hem wet hem wet sana de wet fuka lo tak kwa manengre muskweke barba ici o manengre muswe fraya ne kro na so sa tak abrada bidat na Israelitio akademi shita faro ma mino sabi amota shalom mi brother at fami kasabam that you were afraid amosa tak na mi brother da pe
Usuro kwenti, amestapta na mi brada da pe na mi kabari wasing. Je begrijpt? Lees. Sorry hem woord naar Jacob. Sorry hem woord naar Jacob. Una de chief Israël. Lees. En hem wet naar hem kroet naar Israël. Zie, en wet naar Jacob. Sana kroet of kado. Sana sam kado. Luka bigi kroet of kado da. Ulogi yesi, dan go Islam. Dis na kroet of kado. Kado a make de chief a manier daar make up pot Islam voor discipline. Je begrijpt? Je mag discipline wan lek yukte. If a man a discipline iloma go ala presa ngama. You see? Kado na discipline kado sol. Kado no potu go Islam from data malolo bunu. Kado lo bunu me kungo Islam for ne. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word